Ajmo, krećemo. Ajmo napraviti izrav. Hoćemo li? Ajde, Evo, gospodine krećemo. Gulišija, dakle, nastavak je 3. svibnja, što očekujete? Najavili ste i neke nove dokaze, očekujete saslušanje i psihijatra i psihologa. Gledajte, to su praktički jedni dokazi za koji se mi nismo suglasili da se pročitaju. Po meni je nelogičan nalaz i mišljenje psihologa i psihijatra. Postoji neka nova dokumentacija koju ćemo dostaviti na raspravi, da se očituje o tome. Kao što već znate, on boluje od paranoidne šizofrenije. Tako da nalaz i mišljenje se meni, po mom mišljenju, ne uklapa obzirom na njegovu bolest. Koliko je po vama, eto, rekli ste paranoidna šizofrenija, koliko je po vama to moglo utjecati na izvršenje djela? To ja ne znam, to ćemo pitati njih. Ja imam svoje mišljenje, međutim ja nisam liječnik. U kakvom je stanju sada vaš branjenik? Pa vidjeli ste danas u sudnici, on izgleda dosta dobro. Ne vidim nikakve nove tegobe, osim onih koji ima, koji sam sad rekao. U zatvoru redovito, pritvoru redovito uzima terapiju? Jesmo. Šta je meni poznato? Hoće li biti nekih novih dokaznih prijedloga u smislu nekih drugih svjedoka? To vam neću reći. Hvala vam. Hvala vam. Hvala, dovoljno.